Iz Saveza pronalazača Srbije ovoga jutra, pre podneva, u goste nam je došla Milijana Stojanović. Ona će vam predstaviti svoj novi izum pod nazivom Povoljni efekti oligogrožđa na zdravlje ljudi. Sad, šta je to oligogrožđe? S time da počnemo. Dobro jutro i dobrodošli, Milijana. Dobro jutro, hvala na pozivu. Šta je oligogrožđe i zašto se ono koristi? Oligogrožđe preporučujemo kao jedinstven naš i vaš recept zdravlja. Oligogrožđe nalazi se u kapsulama, to je jedan preparat koga čine bobice crvenog grožđa u kombinaciji sa koncentratom crvenog vina. Dobro, ajde nam objasnite sada čemu to služi, zašto je to dobro? U pitanju su supstance koji su sastavni deo svake kapsule, vrlo jaki antioksidansi, 20 puta jači čak od vitamina C, koji vrlo povoljno deluju na opšte zdravlje čoveka, pre svega na jačanju imuniteta. Dobro, ali kako ste vi došli do toga da je to što ste vi izdvojili iz grožđa u stvari antioksidant, najjači, kako vi kažete, jači od vitamina C? Poznato je da je u svetu preko 3000 naučnih radova objavljeno na ovu temu, na uticaj pojedinih sastojaka crvenog grožđa na dobrobit zdravlja, opšteg stanja ljudskog organizma. Uglavnom su to polifenolna jedinjenja koja su vrlo jaki antioksidansi i koja vrlo povoljno utiču na imaju dejstvo na zdravlje čoveka. Dobro. I onda ste vi rešili da napravite neke kapsule koje nemaju veze ni sa kakvim lekom, nego je to kao dodatak ishrani, jel? To je neka vrsta suplementa, jel? Ovo je preparat, ovo nije lek. Lek deluje ciljno na određeno stanje u ljudskom organizmu, ali lek i opterećuje jetru, zato što je jetra jedna hemijska laboratorija gde se razgrađuju svi otrovi kod čoveka. Ovaj preparat nema nikakvo štetno dejstvo, nema nuspojave, a čini veliki dobrobit zdravlja čoveka. Šta je sve to? Pre svega. Šta vam dobro on donosi? Pre svega povoljno utiče na kardiovaskularni sistem. Mi imamo odlične rezultate kada je u pitanju smanjivanje količine lošeg LDL holesterola. Imamo odlične rezultate takođe u regulisanju na nivou triglicerida. A šta to znači odlične rezultate? To znači da smo imali konzumente koji su za 2 meseca korišćenja preparata uspeli da snize loš holesterol za 20%. Za nekih 5 do 6 meseci trigliceridi su se u krvi sveli u normalu. Da, vi znate da neko ko ima problem sa holesterolom ima ozbiljnu terapiju, dakle terapiju lekovima. Ljudi nisu koristili lekove, nisu koristili statine, nisu bili na dijeti, a uspeli su da regulišu određene loše parametre koji vrlo loše deluju na kardiovaskularni sistem. Kako vi to objašnjavate? Dakle, ovo je jedan pronalazak, tako da ga nazovemo, jedan izum koji ste vi patentirali. Kako to objašnjavate? Pre svega polifenolna jedinjenja utiču antioksidativno, sprečavaju oksidaciju masti u krvnim sudovima. Na taj način dolazi do smanjenja, odnosno uopšte se ne stvara loš LDL holesterol. Takođe, to je... Dakle, šta? Ovo vam čisti krvne sudove, jel? Tako je, čisti krvne sudove. Koja je razlika između, recimo, uzimanja ove tablete i toga da pijete čašu, 2-3 vina dnevno? Dakle, koliko čaša vina vam menja tabletu? Jedna tableta menja 2,5 deci vrhunskog crvenog vina. Vino je za uživanje,
a kapsula je za zdravlje čoveka namenjena. Da, u stvari ne morate da budete opterećeni time da svakoga dana morate da pijete alkohol, ja? Da biste bili zdraviji. Tako je, možda ne možemo i da priuštimo sebi svaki dan, ali poznat je francuski paradoks gde Francuzi najduže žive na svetu, a vole da jedu masnu hranu, nasuprot Fincima koji jedu ribu, ali eto, Francuzi... Mislite da je vino odgovorno za to? Ja smatram da je vino, a koncentrat vina se nalazi u kapsuli oligogrožđa. Da, dobro. Jeste hteli još nešto da dodate? Da, htela sam da kažem da ovaj preparat mogu da koriste i dijabetičari. Takođe, postoje antocijani koji inhibiraju sintezu histamina koji je zadužen za sve zapaljive i upalne procese u organizmu, čak i za alergijske pojave. Mi na taj način, znači, se bolje osjećamo i jednostavno, generalno dobar efekat jeste usporavanje procesa starenja. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala što ste došli ovdje kod nas u program.